Kako je istočna Srbija poznata po prelepoj i bogatoj prirodi, tako je u tom delu i smeštena jedna od najlepših, najfascinantnijih i može se reći najmisterioznijih planina u Srbiji, Rtanj. Najviši vrh je Šiljak sa nadmorskom visinom od 1565 metara. Zbog svog trapezastog oblika sa skoro pravilnom kupom na vrhu podsjeća na piramidu i predstavlja jedan od prirodnih fenomena. Ova planina je vulkanskog porekla nastala pre oko 25 miliona godina. Na njenom području postoje brojni istorijski spomenici, manastiri i stari gradovi. U ovom predelu razvijen je turizam. Posetioce privlači hotel Ramonda, koji ljudi često posećuju jer je prava oaza mira. Takođe je veoma primamljiva destinacija za planinare i avanturiste. Rtanj je stanovište razne flore i faune. Ovde se nalazi veliki broj reliktnih i endemičnih vrsta biljaka i životinja, pa iz tog razloga 2018. godine proglašena prirodnim rezervatom. Smatra se da će kroz nekoliko godina biodiverzitet ove planine biti veći za čak 200 novih vrsta. Rtanj je mesto koje prati priča o neobičnim energetskim silama. Zbog ove činjenice oduvek privlačila brojne naučnike. Na ovom mestu sprovedena su razna istraživanja i projekti. Smatra se da je naučnik Nikola Tesla koristio ovu planinu zbog njene energetske sile kako bi istraživao i pravio rupe u vremenu. Ovu priču potvrdili su i meštani tvrdnjom da su u jednoj rupi bacali štapove koje su kasnije pronalazili u vrelu mlave i crnom timoku. Planina Rtanj smatra se jednim od najmisterioznijih mesta na Balkanu. Zbog svoje specifičnosti prate je razni mitovi i legende koje su se prenosile sa kolena na koleno. Prvo od tih legendi je legenda o piramidi. Smatra se da na vrhu planine Rtanj postoji piramida koja je izgrađena hiljadama godina pre naše ere. Govorilo se da je ona misteriozna iz razloga što je ulaz nemoguć običnim ljudima i da je građena kao sveto mesto u kom su se ljudi molili. Isto tako, veruje se da je izgrađena još pre piramidu u Egiptu. Drugi mit je o zlatnom cvetu. Prema pričama ljudi, na vrhu planine raste zlatni cvet koji cveta samo jednom u 100 godina. Onaj koji ga pronađe dobija večnu mladost i bogatstvo, ali njega mogu pronaći samo ljudi čistog srca i dobre namere. Poznate su i priče o tajnim pećinama koje se nalaze duboko unutar planine, koje kriju blago, a pojedine čak i ulaz u alternativne svetove. Mnogi avanturisti su pokušali da istraže ove pećine, retki su se vratili sa nekim saznanjem, dok su neki ljudi zauvek nestali. Za planinu Rtanj se vezuje veliki broj misterija o vanzemaljcima, zvezdanoj kapiji, vremenskoj kapsuli, takođe se veruje da predstavlja sklonište od smaka sveta. Lokalno stanovništvo često priča o čudnim svetlosnim pojavama i zvucima koji dolaze sa planine, što je dodatno navelo ljude na razmišljanje da ovde dolazi do sudara svetova. Iz svih ovih razloga postala je inspiracija brojnim scenaristima i sve češća tema u srpskoj kinematografiji. Najčudnije mesto je svetilište Vrelo, jer ovde dolazi do sklopa 3 energije, organske, elektro i magnetne, i zbog toga predstavlja najsnažnije mesto na svetu.